chỉ bây lệ vek ule tun trum chu Israel lam kan hoi le ang Israel le Hamas inkara in daw na chuan ani sari na tlai lam atleng chho meka Israel chaikol jet zong sa puimu hiltui lai ti har ang mai ani soin asiak lo ani bere Hamas ho hian ama angin Israel hian a hrem na ang lekin an ti le leu done mo an lo ti ani mai thei Israel in ring lo lai an vaka masangot veya Israel mit no te khoi che zong tak mai alo ni sia le le lam chu na tak kani na tak tunang renga Israel in Hamas te chunga an chet na thi alo om ngai lo ni in an soi hiala ni zan ngot po khan Gaza Strip malama Hamas te mun poimo nia an riat mun za sari somnga chuang an han chule a supply zong an ti to vek bok nen Gaza khopui chu hrem hunte naw ani ringot mai Hamas sur fek role in Israel an beini October ni sari sang ni somni pathum in rin ni atanga chutin Israel hian Gaza khopui noinan hian rocket voice sang ruk ton sang li chuang zetarit Gaza khopuya hian an thlak to a ground operation an nei ma a anti chiat tur mun poimo ang chu anti chhezau thokhat to ngein arin om kan soi to angin hei ma chunglama tanga beina chau alani a Israel tan chuan kha ma kan veilam le ngal ti ang chau alani an kut dinglam thole tumin Gaza le Israel in rina borvela Israel raldawmi noi telte meu khovel in do man ro thaber ber tenen an klim mur maya Gaza khopui chunga tom Hamas sirfiakte lu chua hindar faileng tumin anin buat sai mup mai ani Israel force pa ngai po ni lo ramin amamo le atul huna akawa che chuak ngal mai theitur reserve force tela chuan an ramin amamo a akau chi chu an ram chan turin phur takin an phengal sunga mundanga omten an ram an pan khoma an laka nun rong taka che fau thin Hamas te laka phubalak le an ram le nam malam hunatan an vo in hlan po huamin an tle hul ani bermai tukin jing lam khan Israel chuan darkar somni palichunga Gaza malama om civilian te chu an sahimna ta na chimlama inson vek turin thupe ka chua he thupe khian mihring dingna chanvo hum hal tu pol dan semi le khovel ram sang te abara khai viau maya hetianga Israelin ati to chuan boru ka tang chau ni lo leilama tanga an mel makul chimi tura lu chuak turin anin peifel hle to ani ti na ani United Nations chuan Gaza malama cheng chimlama inson ngai hi mi makta duai khat chuang an ni a darkar somni palichung leka hetianga ti chu thil theilo hulhol ani an tia United Nations chuan hetianga ti hi nataka andem thule antitlang luyani chuan civilian te tornara phlak le lungchiat thlak tak a thlen tur thu an soya titlang lo turin Israel hi an nge na heti lai mek hian Israel ambassador to UN Gilad Erdan chuan Gaza mi puite warning UN in rang taka achang le chu in za launa ani thule kumtam tak liam ta tanga Hamas ten ral thua man che khol thin thule civilian te chu in phen na ta na an man fo thu soin hei hi UN hian a mu mai lui tlat thin ani Israel hian ma ni inveng turin digna chan vo ani ati ve thung US lawmaker Alexandria Cortez chuan Dakar somni palichunga mihring makta duai khat chuang mundanga inson hi thil theilo hulhol ani a heng mi makta duai khat chuang zinga a za ve don hi naupang an ni le na la he thupek hi kan ti to panga yani alo ti ve mek bok hetiang hi ni ma se a thupek Dakar somni palichunga Gaza malam mi puite chimlama inson tura ati na hi tun thlengin Israel hian ala sud lova puntam zok pe ka tum thu po ala soilo hetianga thupek chua ani to chuan Israel hian Gaza Strip lu chua turin ground offensive kalpui thuayan du to ti na ani a khovel ma a he an thil ti du an hria tir lok na anga ngai ani heti mek lai hian Hamas lam chuan tuma in anin le lo chua san lo turin
thupek an lo chua ve mek bok content masalama kan talan to angkhan Israel hi in pein Hamas sirfiak te hi lu chua chak zek to ma se humanitarian ground atanga thirin Gaza khopui chunga hian poisoi lo makta duai tel an om ve tlat loisia an zinga hian naupang le hmeichhia kumlama upa tar chak lo tam tak an lo om tel boka heng te nena vai hma puk mai hi khovel hmuwa thiam lo chan theina ani bok sia wangin Israel tan po hian luhei thlak tak tur ani UN Office for the Coordinations of Humanitarian Affairs OCHA chuan mi nuai li sing ni sang thum zet chu mani in le lawa omngam lo le anin le lo ti chiat sakawanga omna mu malpo nei to lo UN kol sikul sang le mun dangrem changa ommek an nom thu an lo soi ve mek boka Israel Defense Force spokesperson Lieutenant Colonel Jonathan chuan Hamas ten Israel an bei atanga voin ani sari na thleng hian Israel mi sang khaza thum chuangin nunna an chan to thule mi sang thum borvel hliam tuar an nei mek thu asoi Israel in Gaza ala shek kalzel awangin eitur thlengin harsatna a thleng chho meka soito thin angin Israel hian Hamas ten an mi hrente an chua ani lo chuan heng an hrek na hi hli mai an tum der mai bok si lo Hamas haula chuan an mi hren zinga som pathum zet chu an thi to thule an thi na chan po Israel airstrike wang ani thu an lo soi ve meka heng mi som pathum zinga hian Israel mi mai ba ka ramdang mi foreigner te po an tel thu an soi Hamas chu an mi paruk te chu Gaza hmalam beina mun ni atanga thi ani thule abang mi pasari te chu Gaza district chung beina mun thuma tanga thi ani thu an soi Israel in Gaza hmalama omte chimlama inson tura anti nuwa Hamas hau chuan Askelon lam hoin voiza somnga zet rocket ang kable a an kana chan po Israelin an mi le sa te inson tura anti wangani thu Hamas kasam brigade thupang tu chuan asoya Israel le Hamas boina hian khovel ram shroi tu telu ati hai hlea content masalama kan soito angkhan he in dauna hian let a chua zel launan US Secretary of State Anthony Blinken point Saudi Arabia Egypt UAE Jordan le Qatar te abekwal meka Hamas support tulang sarber Iran sarkar la midang te fui portomin alo phi ve sek boka indawna tual zola anlarik lui la hian politics tual zola inpu mo ton na athleng ve mek reng boka Israel beitura Hamas te fui portu le ral thuam pe tu te hi tu te nge he boina a cheng meter tu ber hi tu nge ti thuwa te in hialna alo om ve mek boka Ukraine President Zelensky chuan he Middle East boina hi Russia cho chuale Hamas te fui pora Israel beitir tu chu Russia hi ani ti in apua helampo hi soidon chuan soitur tam taka om in daw atopanga soizui ala hlodon chau ani Voin Khan US Defense Secretary General Lloyd Austin chuan Israel nen hrui khat vuan anni thu khovel hua lantirnan Israel hi atloa Israel Defense Minister Yoav Gallant nen Tel Aviv anin hua nimin lam khan US Secretary of State Anthony Blinken point Israel hi alotlo to bok ani US Defense Secretary General Lloyd Austin le Israel Defense Minister Yoav Gallant te chuan press briefing nein Hamas te hian ISIS ho a hria chuatir thu soin Pentagon chuan ral thuam thon belzel anin huam thu le chutiang tura anin rinreng thu asoya President Joe Biden an alo soito angin in lama atangin in tunga kan ding reng ani ati atop na ta na ka soidu chu ni khata thil thleng hi voi khata ron khum khom kan tum thina a har thin le Khovel News Agency lian sang in live in an phechuak chura thilpoi mo thleng reng an puang ngal sung boka an tiang deuh hian toite te in thil thleng thar piang hi ron update ve zelila a thazok mei theiani engpo ni se hun nei hara kan hun nei ang chuna thil thleng tam tak zinga apoi mo zual kan han lor ani a min lo ngai thak sak mai du tok lova kan channel te min lo subscribe sak le zelawang le in lo like in lo comment thina wangin lom thu ka soi ni sela
comment claim lu tukte like claim lu tukte ngai thatu claim lu tukte hian content dang siam zel na konga phurna atibo ve theya chutiang ommia lawa atira tanga min thlop hlat na lom thu ka soi mol mol ani